Pozdrav svima ljudi, i sada snimam novi video. Evo me, ponovo sam u supermarket simulatoru. Ovo je sada drugi deo. I to je to. Eto, sada treba da pogledam ponovo ovo. Licence using computer. Licences. Treba da budem level 3, znači treba još malo. Još jedna mušterija da dođe i valjda ću moći da, kako se zove, da kupim taj licence. Tako. Što sam level 2, što mi se smanjio level? Treći sam level. Sad mogu da kupim licence. Tako. Sad imam mnogo stvari. Aha. Treba frižider da kupim sada. Tako. Evo ga, stigao mi je frižider. Sad ću da ga ovako ovdje stavim. Sam da postavim sve ovo gdje treba, čekajte se. Da vidim. Gdje mi stoje ove crvene? Aha, evo ovdje. Tako. Još ovo. Umire. Sada ovo. I ovdje. Nije važno, samo ću da ih poređam ovako. Tako. Kartica. $3. Ajde sad ti. $0. Ovo je 0 da mu vratim. 0 da mu vratim. 0 50. Tako, sada ću da kupim market, da vidim product, sve ovo, push cards, tako, sad ću ovo da uzmem, ovako, dobro. 11 i 50. Tako. Idemo na 0. Ja nešto volim kad je $0 da im vratim. A ne ovako kao ovom što treba $42. Daj, 24, 5, eto ti. Sad ću samo cijene za ovo. Finish day, da vidim kako sam zaradio. Plus $80. U plusu sam. To je dobro. Ali, mnogo sam manje ono. Sad treba da uradim što piše. Ovo prodao po 7. Sad ću da vidim da li... Treba sam na $4. Ovo će biti u mnogo većem plusu. Tako. Ajde, uzimaj jaja, sve. Da vidimo. 2 jajeta. $6. A da, evo ću više da je uzmem.
Samo $6 moram da je uzmem. Došava iz Čika. $3. Tako. Da imam milk. Znači, to je $1. Koliko je to? $1. Koji cheese, Ružo, hoćeš baš šta imaš, a nemaš cheese. 43. Kartica. Mislite, ljudi, još se očuje jedem jagode. Pa mislim, mnogo volim jagode, tako da. Tako, uzimaj. $14, to je odlično. $14, to je onako baš mi je prihvatljivo da uzmem sa kartice $14. Ali opet nije nešto previše. Ajde. Tako. $2. Tako, ajde da vidimo. $5. Ajde, dolazite mušterije. Tako. Hvala. $5. Tako, hvala. 90. $94. Tako. Da idemo. Imam 109, tako da... I ljudi, ovdje ćemo stati sa epizodom. Tako da i pozdrav!